Anina hun sei ding ho hin khial lo le ga hi ti pa he sei di ama ho hum kinel to di hin athu pa chung kinel to di nang lekin jo akale khial lum na lum put in hin akale ai banga chi sa di ti inei ji ho he dunia ichilai sei thim ai lo le sei min thang ki te ho ama ho loi panin la pi di hin tun Halani kochi dong zuim bukite custom culture ho hi khiel jam jam ngai hi ti sei ringin forward number 1 to tawe Amasan tamang phat phai piwa avelin pathen thangwa kahin thangwa kinin Chule jahom ta jury member ho zo si le mi pite ho zo si zong na bon chawin ka jana salam ka hin piuwe kai hi len chong hoi lo ma pat ka hi in chule tunia ka pan na ding he hi le phat chi dung ju ya custom to culture hi khel he hin them tu khel tu angai ti hi hi ga sai pan jing ta leng man le mol thu apang ka hin pangin ka tin na apa na sai dinga silking ding thing zum lo ko tihi pule patien anamang mangjing ovin ai la tu la ya silvul ko ai mayum talawa hiena hichi ji achu silking ding thing zum ho ko hela hi dangka sang som nga hita ta som go mi ta hita chu in sung mi ama te ni ki ho tu hana hita chu ai hela pan so hi hichu sil na ki ti hang lang hile in sung mi koi ki chen mala aka hana chu ki tu mo na hung so jing thaya hi na hi chi ja chu pha chi dung ju ya hi custom mu jong hi I hin tu nga e ka ti no me ani na aga sai ding a chu hi le da pi hi tu la hi ha mo hi ta cho na hi chi hela chu tu la ya hi ai hon da pi ha phana chu bel kang I manu hi na ti lo han mi pi te ho anaki ge lo win lang chule athum na sai ding a chu hi pi hi atapa hi hamomo hi da pi ho ha ta banga chu chi a chu hi athem pa tu ga sai dinga tu ni ken jong hi athem pa ka ki bolena chi hi insung mi alang langa ki ho tu hana hi atapa khela chu ha ta je a chu hi athem pa hi amanu wa he ta chu ki cham ni la ki ngai lut na he ti ki ho la wa insung mi chu ki cheng ga hi na abana ga sai dinga silmang khai dinga hi hiba chang to hipi chang hi pule pate win anamang jiu win hinla tu khanga hi sum sang khat sang ni ya hi hipi chang hi a ha phanai sang khat sang ni ya ki khela hi hi cho cheng si chu man le mol thua ka sai hintin abana ga sai dinga chu hun hi pule pate anamang jiu win hi cha hin akang an thanu win agu hi subolo hilin doibo ma ano koyun an hawun na hichi hi tulai ai ho khan to jung joya pathi ni ki mutawin christian hi su ke yovin ai le hichi chu pule pate chon dan chu customer I culture chu zui de ding it ya le chu I bolowa hi le pathi ho to ki kal ding hi ta na chi a chu pha chi dung joya hi I hin tu thim wa nga yen abana sai dinga masanga ipu ipate ovin ana boljiu sa ai chang ai lom junne a hi lo le lom sil khom pho hi chu hi tu lai khanga a he mi za ni uwam iki do le mi thon cha bo ki ding a hi le chu tu lai khan to dung ju hi I hin to saw hi ta lo ham a hi le ipiding a chu hin to sa ngai po iti ding ham na ke ho khangin ati ti a ke ho khangin ipi ham sil khom phu jong ka mu kha hi uve chi ja chu phat hung I khan to dung je wa hi e customer to e culture hi hin to ngai ding hi ka ti no me abana poina sai ding a chu hi le masanga ipu ipa te ovin adam mo ho chu te adoi bo min na thoi ji ovin hila tu lai khan to do dung ju evin mai cham jo isimu win na hichi he chong he phat chi dung ju he custom to culture hi I hin to da khado hi tai ka ti no me sai ngai lo hi I hin to sai saw hi tai ka ti ka ki pe
tua hi opposition against 1. Cái lẽ hết spau min treo ngọ khúc tiếng con cái hệ na khúc tiếng lom pia con các gel đan nên tu nên hai kinil nau hi kinil na pong thêm trong các gel về xe po aje chu xem hồi đinh ông sa xem hồi đinh xem phát đinh ti ta cái xe hi thui xe hin là custom and culture hay là tradition kiti hi adi ta say dengan tu chi ipi now identity hin rigid hai flexible hai poi ka tino me point number 1 ka sai ka pe nom chu hi le tu ni khwa gangpiang ten that 27 September apan custom culture hi custom culture la I ho numei man thu an sein hi chi chu sem hoi khel de tin he ke ban ka nom poi angai yang hi poi dan jong a phal poi ken no mai hoi ta khat chu ka ngai lu ja ka ki puya le chu sa pol te sing la na si la dim se ni ba ding du he pe ko na ka chu ka kum le ki chai ye ama azi dai mo them ma ki pui ba nga bera bolon adua da ti ba boina sem thu he ya chu custom and culture chu man le mo chu nga sei mo ngal ingai lu na la zol da dim poi le se chu nga ye se la loi be la poi ba ding du nge poi lo ne na ani chan na khi thu se khi yong chu jan tum chaka na WhatsApp group a chu mun som se yi ba la ka mu he khi ka zo gi ti dim se rai bo he na a chu nom le je o thil chu custom and culture tradition cha gyal da je ba na sa lo thua se hin a dim se ne ya chu khial the i poi I pui pa te bin e ho pen ma sang le se hung sem ti la phum bui chang bui hung ki pe ti la chu hi ta bang hi pel the lo ta in sem piu thi lo hi tu nu ngai sem hoi le the pun he amo a koi ta bang khat anu pa te ang ai lo ai le atu te thu ra lo wa tingai lo bel bolai bang se so sum sang ka sa ni ki sim thu he hi chi the lo di he hi chu ka se no me hin so le ani chan na en a kang thu ti ho yang an panen ke ma sa nu chun hi chi chu custom and culture hi yong le ke ma gel dan wang faith related na ai lo wa religion related tin kana en hi ti ho yong chu alo thei lo wa chu tu ni kho chun pathen ho hi da je ben ki bol ta hi jong le I pui pa te si ta bang bol mi hi ti het na dinga chu hi ji go pa chu china mel chi aka ka la tho mo he pon he I bol ba ma display bol ba chu go khal de he pon he ye chun kamasanga nu ain sei ho chu tam pi han sei khel tan bang se nam len mi la pi na ko na ki ja ta ben phamo ka san he ye chun ke ma tham phat ka hin hil chen no mo chu hi ale te ka nan khusuma ko ta bang khat go thang chapang ni ham kham khat chu akiti so ta kina jen bil tan de ke so tai hi cha chu apet pe na hem kham ki bol he hi chu second ding khat ham I phem khana ki bol he hi chu yang chu apoya apoi mo he thu sa la sa alang to ge la chu aban bana mi ki to ka athi be lo num ta chu hem kham ki bol he hi chang ji hoi ka sami culture khat he chule man le mo lang to ki sai chun ajunga tham ka sai tan man le mo chung cha nga hi ki ngai lu ta bon chu iki che na adia pasal ten aji so ngai lu na hele adim se na ti pang chu ka sai no hin chule custom culture te ke sa po do thei tu khanga am ta poi tin wang ki lep thei pon ti adim se ni chule a chai na ka sai nom chu I pui pa te bin in pi ho hi sem hoi ti pau chu asila ga sem hoi dei poi sem hoi ti pau ti sem hoi ram ti le ong ki sem le ine I go gun ho hi ong ki sem dan le ama ho an po do dung zo yo a phat ta zu ya hi ju dam sunga I khango le sir khangam lai sa ko ki cha ke I zui du he ti ju ka sai no me kha khip e Hello. Ngai nei kim kip gen moltin san nompia konin tulai custom and culture he khel thai hi eti ka hin sai ding hin ama se penin za ta speaker chule jury member ho phal na kila apumin hin pantange custom culture hi lo lai ho chuan dan hi kama sanga hin sai pa chun khel thai hi poi eti hi banga chu aki khel sa hi tai khel sau hi pha na chu
hi chang ho ai lo wa hi le sil khela ai lo le hi ta hi imazo si ki khel sa hi tan a ki khel lo lai tu ai hon isai manuwa chu tunia khel thai hi poidin a zomana chu kinga a ki khel loading hi pon khel sa chu khel sa hi tai ka tino men number 1 a ki khel na ho tham khat hen ta alang nge tu kama sanga hen sei pa chun good man dan jong hen sein a hi le ho good history dung zu ya yong chu 1961 apana 1965 chana chu tu ai ho man banga he anaki manglo he zubel anaki tunga lam ana lamu wa la ana sawin a hi banga ho hong khel Christian pathen hen ki sanu wa pa na bo chu Hiji good ki mandan he Christian perspective ahung ki man pan hi in 1961 apana 65 chana wang chu zula sa anaki tung a hi in khel thai a hi ja chu I ho pathen hin ki san pha do wa chu thil hi tui jong chu alone lawa hi le sorry a rolling stone gather no Moses ati in hello song chu akitin dan zinga hele achunga chu pan kai ding hin chi chun ai ho zo ikitin dan wa ki khel na om lawa hi le pan kai dan ding a hiu ven hi ja chu hong ki khel a hi chule civilization era ai lo century mi hiang hong ki pana homo sapiens ho chu von anaki von po ve ai hon hiti ho hi chon dan khan dan khel the hi poi ti vai le hiti khanga pa na yong chu civilization era izan hong ki khel jong le mi hiam ahong pen masala bon to homo sapiens ho in thing na lo na anaki von chu tu ni ga hi ki von diu hi in ai banga phat chi dong zu ya he ki khel na a ngai ki khel na khan to na a ngai ja chu ki von dan ho jong ki khel a hi in hi ji chun my culture is my identity ki ti mana chu nisi aju nu main khamta ma ki bia dila ki wa pasalen sai pi ko ba ki sila thai so ma ki chen de hi poye hi ja chu aphat amun dung zu ya hi thili khel thai hi in hi ja chu in pi in zong aphat sa custom ho hi khel sa hi tai to ai ho in isai bang wa chu ki thapa de hi poye a hi le khel thai loading resist ati so na resist a hi ati so a hi le amai na sai chu ki su kai lo le ki a ka nga ki thoi chu tu la ya he chila ya hum to ho he the moting le ki thoi le chun ba na na om le diu he a ji joy ho pathin ho hi tawin I ho to ki to lo hi tai a hi le kai ku ki ka hi e ka pu ka pa te ana ki thoi e ti mana cho pathin ho nung sanga yong ki thoi diu ham ji ja om ta speaker in jong nei gel pin lang chule jury member ho in jong ki thoi na lai diu ham a hi lawa le khel thai hi ja hung ki khel thil ho a hi ai ho to hi pathen ho hi win pathen in china thip na pi doctor ho kom izut deu ham ga amu thaya chu tu la ya hi doctor kom zone lo mai bi mai ba kom zone chu akiman to a hi le ho mung in dana koi hi e bola am ho sa ho to ki to lo hi ta ye chi se a chu thil hi phat dung zui hai ki khel ai ho he ki khel jing ke diu hi e tu a sang a jong hung ki khel che de he tu a bang phada min da api ho jong a ha le wangin tham khat ki mun lai hi jong he original hi ki ha mo lo hi tai tu la ya hi ki mang ho hi atam zo ata pen pa ho hi ta lo hi e ori hi a tho ma tho hi ta hi le kai ku ki ka hi e ka chanu zinai halang da api sil hi ba ata nan choi lo de he ki la kai khanga ki mu lo le an choi lo le awang si kai khi ta so ka chanu kin chi tha de lo de ta su me chi sa nga chu na ki chenu hi ta na hi a hi le eta iki tol bang wa hi sila de nga chu sum ki kai chu ai hon i dei ki kai yo he poi in pi na kai chu he chu i chi pi diu da hi han lang man thai hi man diu hi e he ji chun pau cham tu a ki sei jing thing om lo na go ki mangi ti ai hon culture a jong hi ki manga he ji a chu thing om lo sil da api ta ta hom lo phale go hum ki mang he go he da I khial man ba chu agun na mang ding he poin agun na mang lo he la thile ki khial thai hi e til chu I khial ai le agun na ki chai tai lo agun na mang liwa khial ding hi poin agun na chu sa dan ding a true form chu sa dan ding ai banga aphat dung zuya chu akito a til he khial thai khial ding tv ding he chu khan to na to jong hum ki to ding I ho to jong hum ki to ding tu la ya ai ho in ai le ai ki ngai lut na hi bawe chi hi khial thai de nga ki gel ai le ai ki ngai lut na hi e khial thai poi ti ho hin mi eng bol hi be ka ti e kai wa aki mu lo khan hin choi te te ti ngai lut na nai lo mi eng bol no ama chang se ki ngai lu he ten ka gele he ji chun khial thai ding hi ap be se en chule aki khial tai thank you Ki kahile Naomi Hokip Hukting Lompia kon Kinil zongai lo hela tu ni hak
hi che le pathienin ipu ipa teu khang ma sa pa na e hin piu chon la khan chuting le I hi naw tu ni chana jong ita lang jingo ku ki te apha dung zuya custom culture hi apha dung zuya khel angai poi ipizi nem itile ipu ipa khanga pa na ana sa ana chi jing sa chu tu khanga nang leke in I dei mana I khel ding thili ma cha poi koi te tabang khat chanu chu zoge zo som hi ai le ala te yong chu zoge zo som chu apu diu angai lu no vai le apu ten hi cha cho hi nim pi diu bo hin custom culture hi khel ding I ma cha poi tu ni chan ge in ipu ipa khanga panin pathian ana holo khanguwa pa na jine chane ting le lutum lai sui nu pon pa pon kiti hi ipizia ipu ham nu mei khat tehlo le pasal khat mi hem khat chu anu lai guya pa na anun gen thei ta hin bo ma hin pin sa ja anu lai hup na itiwa nu pon ni bol we hi in apa chu hele apa hin za lai bol hin chi hoyong ai ki khel poi chuting le izwa ka masanga sei nu na hin sei ta ai sei chu hi zong aki mu poi da zong aki mu poi ti na hi zong ken kan ne ye cha thum kan ne in hi ba thum kan ne ye aji nei do no me hoyong chu hi ba ki ken pi a chuting le ka cha pa yong chu ka lung sit ka ngai lu ja chu hi cha na pha wa nga chu aji nu dinga hi le da ka ki cho hi tai na iki go jing di wa hi aji chu pu le pa chon na chu mang tha thei lo su ma tha thei lo chon na nei te hi ji wa chu mi nu mi pa kha nin ji le cha in ne ya I hi ting le I cha te ma sang ding hin ko MABA a hin sim do na ding wa I sot ta bang wa chu ke ho hi ta bang te ka hi ve tia I chon na sumil lo wa ki go na nei jing jong chu chu my culture my identity he na chu approve he chu ting le point tu a ka sei nom chu pathianin e ho hi chon na khan na tam ta AP la wahin mai le ho chu asam akila le lu khoi ki sa jeng avom le mu ba elo le mu bi ki sa wahin e ho chu chi te chu hi po ve thang pho pau chi thai ni hi wa le atu pa chu pa wa ki pan te te ding mi te hi win na tunin gang pi jang ho sa pu ka pu pau lam hin khan to to dung jing kamin ka ngai nom ta poi lam khomang ki sa ta me ti thai lo he na aji chu pathianin I hung kuki te I hung pen do wa pa na custom APO culture APO ho la hi jong chu za wa he na hi chi imin I khel thai lo wa I thi ni ko ge ya imin I ki po I han chung ge ya imin a ki ji ta banga chu pula pa chon na ho hi I thi pi te te di he na tu lain ka khang to tai computer et sai tai kazinu hi da khat ti jong lo lak khat puleng ki pa win te ti ho chu ngai lu na zaw lo he anawa abo hi in chu ngai lu na culture hi poi chi chu poi ni na ka sei no ma hi in abanin tunin gang pi jang chawangan tha thung kun hi ahung mun chom choma hung hoding a ka sei nom chu gang pi jang ten diamond jubilee kum som gu thin na ka manu hi chawang an tha thun kut ki ti hi Manipur state kuki ho in state level kut iman ho kuki ho gang pizanga ko na hung ping do ahi in na chawang kiti chu September ahi October September ahi in November ahi ting phalbi ahi ta ahi la government het pi a ani ho chu thu pi ahi pon hi chi ka hin sei lo na nom pen ta chi pi ham ti le ipu ipa khanga chun ne le cha kum hlung ke in gu noi dai noi ana ahin tong ubin tu phat lai le hin thing chang an thunga sa ai chang ai ne athun na ki pa na hi ti a chu an nei jiu chi banga chu tunin gang pi jang khomi ten pule pa chon na ka man sa po ve ka ching jing jing ve phai le an ong ko ipu pa khangin thing chang le hin tu pha na hi thing chang bo pha che na hi in na hi chi hi gang pi jang ten pule pa chon na ka hin chin la wa van noi mi pi het thei dinga October 17 16 hi chawang an tha hun kut ka tiu he mi tam ta in chawang kut mai maya nei na gel pi deu he na hung ho dinga ka hin sei nom je hele gimle chola pule pa na to khanga sa ai chang ai ne hun analog wa chang tha chawang an tha hun kut ki ti chu ke ho tu ni ka manu na hung so ke na ho so chunga ka ki pa in pule pa chon na ho hi mi tam ta in khel jong le chon na ngai lu anu apa api apu ke zu te wang ku kila azong mi tam ta chon na za chom chom yum bin azat aphung dung zuin tunin gang pi jang te chon ne hi ke hon ka tha so nai po ve ti chu ka hin sei do hi in jibanin ku ki ka hi na ka le ha lo ti le ku ki te chon na ka zui de ta ki ku chi ding in pan lau ti cái
ma Pauline lal cookie mitin na happy cookie chu kahin multin chan lompi thalhenga custom tradition soi aphat dungzi za helding angai cha eti ka hin sei ding a hin ama sa pena hi chi topic ka hin sei ma sanga hin tu a za ta alam kai ho judges so na bonvin jana salam ka hin pe in chule ka hin sei ma sanga koinom khat ka nei respected judges lang hin ngayo vin lang ama sa hichi debate tung chang thu seiding iti wa kumang cha jong me na hichi ai ki sei rules so zuiding ho chu ppm an gelovo hichi nya ki sei tu piham na azui ta lo chu chinya chu pi sei wa mi ti teng le mi khat chot topic khat khana ki gung ding hichi at amara ama ki defending hichi ting la chun hichi topic ki gu na sai chai ting la chun counter ball thei heti chu ne chi deu ka ta sa ne a hin la azui po ve chu number 1 ka koi no me ka point a hung lu tange custom culture ho hi aphat dung ju ya khelanga ye ti hi kai man fully support lai mun a zong hi thipi de ka thiping a cha ding hi azi chu pi ha mi ti teng le example in masanga rules in pi te na hin ko wa aina thumo banguvin hichini a ki sei chu phiam topic khana ki gut dia hi kai ki gut na che pham custom tradition stam pi nei la wa inam von hui ka sai no mena aji chu het chu kheu anga ye masang la ya ipui pa teu chun ipitiam diting la phei cho mani ki chen jiu cho a hi la phei cho mani ki chen manu wa chu school kai icha teu i solo ting la phei cho mi ki chen sa bai sol diu ham hi thei lo we le na sol nge le headmaster principal on atopom le pakati le wan jeb duan le sol diu he zong le nupi ho in masang laya chu pon ve hi chan chana ki veu chona ai le tu laya nunga tu ta le in zo a thu hin sei nu te ho jong pon ve chana ve no mu hin sei uvin na pon ba mui la na ve so ke we which means a phat dung zui za hi chi custom tradition soi khelanga ye hi chana na ve na va lo chu na va lo na va na ti ani ma na ki ve nga ye na ai le in zo a thu hin sei ho chun hi chanin ki veu le henge ka support is a point chu but support thei hilo chuna che je a chu custom tradition so phat cha helangai je ti choi chu ta le masanga ipute hovin langa hi tu cha ni ki somjiu chu ele chu phiam ti teng le asamu hi abu ani ki kanjiu ai le hi chin abu ani ki kanjiu chu tu la ya kin long ka bol lo chu bola ka bolom ti la aphat achi dungzui a huinun dungzui da thim zil khat ka hi ja chu a hi na ding dola kilom ta sam ka chengai a hi le icha tio hi chi masanga ipute ho bang chun hi chi asamu hi abu en kan putin school so leo han ipia sei ding mong vem oza tion ipin sei video ham alumu ya saman che pe do a hin so leo he na tuting la cha te school kai mala school chilawa school zonom la wam diwe chu song le masanga ipui pa teu ipi pu teu ri pini bol wam ti tena a ken kyu nganen alamana zo no ve a hi le tu la ya in zo a tu in sei wa ken kyu ba hum khat ta nom lo kyu zo ken kyu ba khat ta nom lo tu ni pi sem a phat a hui nun dung zui za custom tradition zo khelanga ye na khelanga le wala ken kyu ba hum bin tu sei ta mo ka support ni chu to support thei na hi lo chu chu song le masanga chu ipitiam ti teng le chang su hi rice mi ma cham lo chu ti ja chom hoi chang hi anaki su tho chu nung a go rang ho nu pi pa wan na a hi le tu la ya na ni ding na cha ding chang ki su thu lu mu vam an zo thu in sai wa cho khat ta nom lo di hi ti ja chu a phat dung zui za rice mi ho ke mang cha chang ki su a hin hi chan hi chen chu hi lo ba boarding tam pi jong me na tu la ya ikino pet le masanga chu khutngana von ni so mo cho ai la phai gang chala chi ding in lang khurin von ki sop tang bas na la limin na da la chu sa chu washing machine ki mang ta chu na ti ja chu a phat chi dung ja custom tradition so khelangai te ken sei no men a zo a thu in sei te ni e khat ve counter ga bolen nunau mi in zo sei chun zo ge zo som ti chung chang thwe sei jana aman chi chui pi sei jam anu mai te in hotona nei vale aman chu akenim video hete chu a hi le mi he me khan khwa king i bo chu khan khwa king i chu mem a hi le hi chi zo get zo som te te chu apiu va hi le ipiti nei lo vai cha cha ga gan te chu sinei lo wam di ta chu la na nei lo wam ki te ti nei chu hi chi ja chu anu nu mai tian zong khan khwa tho diu azi acha ke wachanu alung sin vale khan khwa tho pi diu hi chi zo get zo som som hi za ka ti po hi cha sa chu khan khwa tho zo get khat jong chu example chu maybe sang som la sanga affordable la chu akai pi diu hi chan chu hin ka sei khel ka sei ba le nei ngai da mu vina aphat du ri za culture custom traditions khel so ke utte ka ki pa thank you Tapon Chawin Jan Pha
cái mà sinh này thêm hậu kép asizol ning lompia gon hin kama sanga pa na hin saya chu school itsa te school ai solting le masanga pule pate ki bandung ju en ki solta le ati chona hi chu chu hi le dressing style he custom and culture hi poina apa dung ju ai ki bandung maintain school ai ti phale hi tai ki banding inai ting le tai ipui pate chun na to na aki bonu chu ai muna ki ban pi chum po ve o apa pha na i ban ki hiala hi apa le aman sai na chu tu chakisam chi jong chu apa sia an bolo hi ai chum po ye ai asam ki che chom pha na zo min putia pate ong chun sam chuma jong anu mo hi aba le custom and culture hi hiala pha hi nai sai po ya I hialwa hi le tu ni chan ga tu ni changa custom and culture in TPZU wa hi mi te za mi te va zui thaya na layo hi henge chawang ku thua hin se na masanga pule paten zubel an tungu vina ti chona hitla pule paten zubel atunu wa chu akham piu vam tu ai honi pidia am ho zubel tun sanga khojo zui don wa khudung khwa ai wa wa chawang ko sila iki khet to ham am ho in zubel atunu chu kham pi dinga an tunu hi poi ong atale kuki chanu ka hi ga ki pa na pi pen he tu ni chan ga ya na chanu kha cha hong sinai do ta ye mihim chu su khil bol khil nei lo kyum lo hi I su khil I bol khil kha zia chun I zi pa in nang ka dai ta poi tin I da da bele custom culture zui lawa I hin da da be ta le nu thui za ta dem custom culture in atu cha zia kitian kita kiti zong hi iza zi wa tu ni chan ga ya hi nu pa zong ki ngai dam tu na I hin khom khom na la yo hi aban le in sunga I ho zong I ho ku sung jing a zong hi I mu sao hi ta ye mi khanin khu min kha akhal ngoi ngai poi kiti ta banga chu in sunga ong hi mi nu sa mi pasanga mi nu in sunga sumlo a hin tam muting le in sum cha hong che in na mi nun thu hin nei zamen chiting le in sungi chanam khane ake I mu I ba I mu su ke yo hes ki sai hi zong le hi chita banga chu I ti pi he ta pha na chu I mu sao hin ai ma zong ai ma jing zong sumlo a I hong panting a hele neu thil neu ka I loi la sum pu do pe na hong panting la ki thu nei no me chita banga chu nu tia zong oi mo the I po vin a mo zong in sunga sumlo custom culture zui talawa mi nu in mi pa in khalting le in sunga ki buina ki na tam pi hum do hi aba le bible ki sun thil hi khat cha zo hial dinga ki sei lawa hi in tu ne chan gain khat chai hial povin bible thu ki sun I hial wa le pakai ji su ki de beauty na hi na hi chi chu ai hwan I pui pa te vin da sha piu custom and culture hial wa le pui pa te ki de piu hi lo ham ai ho in pin ai ho I hin no in piu I culture and identity in piu chu I ki de beauty na hi cái mà gel dana custom and culture hi hial angai nai sai poi ai ding be mai sa ding in zo hin sei nen apa ding za hial niu ka kana hial thai ati so niu ka kana I hial mang pai dio hi a chai na ting le masang lai niu la ya gem ki chim ji ami khat kola thu ki sai apa ba ki sai ting le I tu sai lo be khan an le sai yo he zum be khan hong le lun he hi ta ba ga chu ne wa hial le ai identity chu mang de he pum hial ding ai ding be mai hi sa ding he ka ti nu me ke ma pha cha chu ta te Hello, ke mahi kami nahi le min mang hin zolhing lompia kon hung kahi. Ke man kain setting chu hele hung chijing tain a topic chu aphatung zu ya ku kite custom culture hi hin to theme ding hi ti chu hi in hung kinel now chu topic atam pi chu hen sei tawin in zo nun an sei chu them khat counter in boleng in sunga bible thu and sayin aphatung zuya bible ki say ho zuiding ti ho an sayin bible in ki say o izui lo ho kitile bible in old testament ho ivel bible in bosan ne lo di hoti sayna ai le hi chot tu ai hon Christian hi wa in khelo hi e on ita asanupa
vosa ini lo hui ilo hamna ke hele sat khola kuki zoning lo pia kon kahin phat chi dung zu ya chon le eho custom culture hi chon dan hi khelo ding hi ya chu ka pan hin kama sanga pa chu he jingo hin tam se yong ngai lo hin langan ai se ale ibola ki khel dam ipui pa chon na khel ding tia pan ji wa chu se ding a lo ji wa chi wai tai na ke choi le khel lo ding dei ka hi ja chu ibon chawa tai a khel lo ding a kan se di hin ama se penin pu chon pa chon in khel win imin ho zong ipute pa te win apua konin atu chun apu mina sahin to hi mino Michael loi chule Jacob loi amo chu ka dem na hi poina ahin lai mino zat chum chumin ki safarin pungam sei masangin na tonin khukana ka chile akhupa ho sapa min chu chawba hin atubul paw apie paw le atubul paw min chu Michael le Jacob hin ke chun kukite khu hi lo ding ka ging chai ti na chichu tam sei lon he duin chichu ele ipute pate chon dan la lo wale nikhat le identity mang de ti chu vatsana number 1 ai chichu to le ta go ma hin ani channa sekiang khai ya choi le pute kom na ve ti vatsana sekiang ki khai hin ichu ka so mo hin sekiang khial chun thingbong ki khai the lo hin gubong jong ki khai the lo hin aum sa pilapu pathinan ana pio chu izui diwa lokta hi choi hon ikhial thelo du he chichong chu point number 2 in din number 3 na ku jong yen mang win abula pana til in khial e wa hi ku kite he aki khial abailam lam deite hi win ku jong hi chabang lam talun ku ni tile ngai he na ati jong di hin alta khat so do hin ku se ti ting le good festival ti ting le sei bong ma chu iza sau pipe lock ki tabong nung bag ti tabong a hin ya chu chabang an thalun ko ti ting le ipur pate ho in masang lai phai le nom lowa thing hang le na bol wa kumbula pana april vela pana chang an tu wa hi chu october ting le el ha ting le hin hi chu aga amuwa choi le kum khat kalhum ta ve ki hoi kilin ka thita po ve ti zala chu apathian paw anga ki pa thu na sei nau thangwa nan sei nau ana pi nau hi chi kut chu chawang an tha hun kun he ya chu tu la he na beilam hi hol win kut se ti ting le au khang don nga golam